bimwe bikomeza gufasha igihugu cy'u Rwanda mu gutera imbere. Ingamba zitandukanye, kwita ku barwayi, kwita ku iterambere ry'igihugu, kwita ku burenganzira bwa muntu ndetse ubwuzuzanye, uburinganire n'ibindi byose bifasha umuryango nyarwanda mu gutera imbere. Gusa ibi ni wabivuga wirengagije ko ibanga ni muri kimwe gifasha imiryango gutera imbere kandi ntacyo bahishanya. Ijambo ibanga iyo rivuze ni byinshi bikomeza gusobanurwa, gusa twanagereje tukirisobanura tugendeye ku bya politike cyangwa se ku byo leta yemera ku bijyanye n'ibanga. Niba wibuka neza, umuganga cyangwa se umuntu uvura agomba kugirira ibanga umurwayi wiwe. Gusa si ibyo gusa, n'ahantu hose buri kintu cyose ukoze ugomba kugirira ibanga mugenzi wawe. Ibi reka twerekeze muri football. Ikipe ya Rayon Sports iheruka igikombe muri saison ya 2018-2019. Iki ndavuga igikombe cya shampiyona kuko nicyo gikombe kiruta ibindi hano mu Rwanda. Imyaka iri kurenga 5 ikipe ya Rayon Sports idaheruka igikombe cya shampiyona. Ibi biterwa n'iki? APR FC nibyo bikombe byose iherutse gutwara, byose niherutse kubitwara nta yindi kipe irakoramo. Ikipe ya APR FC benshi bakunda kuyishinja yuko ari ikipe igira ibanga. Iki nicyo nshatse kugarukaho, ibanga. Rayon Sports ni ikipe isanzwe, ni ikipe y'abafana, ni ikipe ikunda kuvugaho byinshi ndetse nta banga ikunda kuba yagirwa, buri kimwe cyose kijya ku mugaragaro. Impamvu nuko ari ikipe y'abafana nyine. Gusa ikipe ya gisirikare yo nyine birumvikana igomba kugira ibanga, dore ko bimwe bikora bucece. Abenshi bakunda no kubura amakuru yayo. Bivuga ko Rayon Sports ariyo kipe n'ubundi igira amakuru menshi, dore ko byinshi basha kuba byajya hanze. Gusa buri ikintu cya mbere kizagufasha mu buzima kugira ngo utere imbere, uzamenye ko ugomba kugira ibanga cyangwa se ugomba kugira bimwe muri bimwe utagomba kubwira buri muntu wese. Gusa ntugomba kuvira umuzingo buri muntu wese ibyo utekereza cyangwa se ibyo urimo gupanga, dore ko iyi si abantu bose siko bagukunda. Ibi bikomeza bijya no mu mipira cyangwa se muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu bagabo hano Rwanda Premier League. Gusa si mu bagabo gusa, no mu bare n'abategarugori. Ibi ni impinduka zikomeye. Yitwa Robertinho Oliveira, uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sports. Uyu ni umutoza wabashe kuba yajyana ikipe ya Rayon Sports mu matsinda ya CAF Confederation Cup, murabyibuka, si ngombwa ngo mbibibutse. Kuri ubu arimo gutoza ikipe ya Rayon Sports n'ubundi yari igarukiye. Rayon Sports ku mwanya wa mbere n'umundi nk'imisanzwe, amanota yo ntigeze ahinduka, dore ko yongeye inota rimwe ubwo yanganyaga n'ikipe ya Musanze FC. Rayon Sports kuri bihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 37, izigamye ibitego 19 mu mikino 16, dore ko yatangiye faza gatatu. Ikipe ya kabiri yitwa APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu. Iyi kipe ikomeye dore ko ifite amanota 38 mu mikino 16, izigamye ibitego 11, harimo ikinyonyo cy'amanota 3. Mu gikipe ebyiri za nyuma zo ari Kiyovu ndetse na Vision, dore ko Vision iri ku mwanya wa 15 n'amanota 12 mu mikino 16, ikaba iri mu mwenda bitego 8. Kiyovu yo niyo ya nyuma ifite amanota 12, imikino 16, umwenda bitego 17. Ese aya makipe bizakunda kuba zabasha kuba yakigaranzura imbere ya makipe ari imbere? Biragoranye, dore ko ikipe ya 13 ifite amanota 16 ni Bugesera, mu gihe ikipe ya 14 yitwa Muhazi ifite 13, irarusha ikipe ya Vision ndetse na Kiyovu inota rimwe. Ibi bikomeza gukomeza shampiyona nyarwanda. Reka twigarukire ku makipe akomeye Rayon Sports na APR. Kuva Rayon Sports yanganya n'ikipe ya Musanze FC, amakuru yabaye rudubi, inkuru zabaye ibicika. Robertinho atanga itegeko ko nta mufana n'umwe wemeye kuba yagera ku stade, dore ko kuri ubu Rayon Sports gukora imyitozo yitegura umukino izakina n'ikipe ya Rutsiro, ariko ntibikomeza kuvugwa, dore ko umukino uzaba ejo ku isaha 9, nako ni mukanya gato ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, hazaba ari kuwa gatatu n'ubundi isaha 9. Rayon Sports izakirwa n'ikipe ya Rutsiro nk'ibisanzwe mu gikombe cy'amahoro, aho bashaka kwerekeza n'ubundi mu mikino yo kuba barangiza iki gikombe cy'amahoro. Rayon Sports kuri ubu yahagaritse bimwe byose ikora byo gutangaza amakuru. Abenshi bagarukaga yuko Rayon Sports n'ubundi amakipe yose yazaga yizuba imikinire yayo kubera ko imyitozo yayo ihora ifunguye. Yitwa Muhire Kevin, kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports, niwe mutima w'ikipe. Amakipe menshi ari kuza yamwize akamufata mu buryo buhagije, akabura ubwinyagamburiro. Ibi nibyo biri guca intege ikipe Rayon Sports kuri ubu. Gusa ingamba zikomeye, ibi ni itegeko ryatanzwe na Perezida Tade n'ubundi ndetse na Gacinya na Prosper.
aba n'abagabo batatu bafite icyo basobanuye mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa kuri ubu muri Rayon si byiza kuko umufana yatashye ababaye, dore ko benshi bifuza ko umutoza n'ubundi Rebitsa Ayabonga umunyosoza Afrika wongerera ingufu abakinnyi agomba kugaruka byanga byakunda. Abafana bo ntibakwiye guceceka kubera ko n'ubundi n'abafana baba banze cyangwa se batishimiye imikorere y'ikipe yabo. Abenshi bagarutse kuri gardien wabo Kadime Ndiaye umunyasenegale muremure cyane wakoze clean sheet zigera mu 10, gusa kuri ubu ntari guca uwaka n'abafana. Abafana bababaye, abafana barize, mbese inkuru zacitse. Gusa ndizeza abafana ko nta cyabaye. Ibyo ni bisanzwe, ikipe iratsindwa indi gatsinda. Nkuko wajya kubona ukabona na PRFC nayo iratsinzwe cyangwa nayiranganyije n'umundi y'amanota yararimo akongera agasubiramo. Ibyo ni bisanzwe, gusa ikipe itwara shampiyona ntibigomba gukora udukosa na duto twa buri munsi. Igomba kumaximiza amakosa yose ikora ya buri munsi ikayavana mu nzira nk'ibisanzwe. Rayon Sport nk'ikipe ifite rutayizamu wayoboye abandi wamaze gutsinda ibitego 11, Faringanye wibuka ko mu mikino 16 yakinye mu mikino n'ubundi 11. Wibuka ko imikino 5 ya mbere ibanza ntago yigeze yikina. Uyu ni rutayizamu n'ubundi wazanye n'abari abanyasenegale bagenzi be. Rayon Sport wibuka ko ifite abanyasenegale bagera kuri 4. Ifite umuzamu Kadime Ndiaye, Youssou Diagne ndetse na Faringanye n'ubundi nk'ibisanzwe. Aba n'abanyasenegale bakomeye b'ikipe ya Rayon Sport, gusa afite ibitego 11. Faringanye akurikirwa na Hussein Sarafe umurundi ukina ikipe y'Amagaju. Ku mwanya wa gatatu haraza Omar Oba wa Bugesera ufite ibitego 6. Bivuze ngo nubwo Faringanye afite ibitego 11, uwa kabiri yitwa Hussein Sarafe afite ibitego 8. Bivuze ko Hussein Sarafe arushwa ibitego 3 na Faringanye. Wibuka ko Faringanye yatsinze ibitego 2 ari nabyo iyi kipe yari yanganyije na Musanze FC ku mukino uheruka wa shampiyona wa 16 cyangwa se umunsi wa 16 wa shampiyona ikiciro cya mbere hano mu bagabo. Rayon Sport mwibanga rikomeye yavuze ko n'umundi igomba kugenda igatsinda Rutsiro, gusa ni mwibanga rikomeye. Nta makuru ya Rayon Sport arimo kujya hanze, barahagaritse, nta mufana n'umwemeye kwinjira kuri stade. Amakuru ubwo navugishaga umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport Robin Ngabo yabashe kuba yanangariza byinshi mu ikipe ya Rayon Sport irimo gutegura. Avuga ko guhera ku mukinnyi wari wese yarakaye. Nikojeje ku mbuga nkoranyambaga urubuga rwa Instagram nerekeza ku musore witwa Ndayishimiye Richard umurundi ukina mo hagati ha Rayon Sport kuri nomero 8. Yanditse amagambo ababaje avuga ko bitari byiza. Yapostinze ifoto yo kuri mukino avuga ko uyu mukino wari mubi cyane, avuga ko umunsi wari umunsi mubi ku mateka. Asaba imbabazi abafana, abakinnyi ndetse n'abatoza ku giti kiwe. Avuga ko nk'ikipe muri rusange bafite ipfunwe kuba bararanganyije mukino. Bigaragara ko niba wararebye mukino wibuke neza umukino ukirangira Muhire Kevin kapiteni w'ibihe byose wa Rayon Sport yabashe kuba yakicara hasi baza kumuhagurutsa. Abenshi barababaye cyane. Byinshi bikomeze kwibazwa kuri Faringanye kuri ubu nituramenya neza imvune ya Faringanye ngizamara igihe kingana iki. Wibuke neza kuri mukino yarasimbuwe yavuye amavunitse anajya kuri Brancard. Inkuru z'abareyozo zakomeje kuba ibindi mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa abareyo nabahumuriza ati mwitegure. PRFC nayo ni ikipe ikomeye, ariko nababwira ngo Rayon ntahirajya. Rayon y'uyu mwaka yarahindutse kandi yarakaniye. Wibuka kandi kantu gato ngiye kukubwira, iyo Rayon Sport ikomeye nande makipe yo mu Rwanda arakomera. Jewe nitizo Rwanda imirimbanyi kabuhariwe nyita zebra y'ibara rimwe black yigo cyangwa se kagoma y'umukara. Icukumbuzi wanyu ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubarinda. Tanga ibitekerezo byawe hano muri comment kandi like, share ndetse na subscribe nk'inkomeye kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byinshi tukugezaho. Imana ibahe umugisha.